Uba Prestun Tensong sembut Menteri Rangba Kejela minta kesengi ulah hiar Shannongston na kebenta ban wanbo ya umau nongrim na kebenta bente batchna pen bahaya ki surok shnong ki badan hapo jong ka sornongston. Kejingte batchna pen bahaya baru ki surok shnong ki badan hapo ka sornongston ki long hado arpo pon kendai khatsan kilometer kejingcngai bat ya kene lamang pisa hado arpo kendai point iwe klor tingka ya kabala bay da ka World Bank bat on pentre lingba ka Meghalaya Integrated Transport Project. Hakene kejuk kesengi na kaliang usimbut Menteri Rangba Kejela ula yok ru ban play pat bakno ya ke inspection bungalow jong katanat PWD kabala tip ru kum usip sings im PWD inspection bungalow nongston. Hakene kejingalang play mau nongrim bat play ya ka IB jong ka PWD lai dan nang ringkat ru uba Macmillan Bersat MLA ka nongston uba Gigur Merthong MLA MDC ka Motion Road ki officer sarkar ki reurang ba jong ka than bat kiwe-kiwe. Kawai ka ba kung santam hakaroy ka ba hapo Kejela ka jumi ka benentong day kalanti ka singkin. Klem kalanti ka singkin ka babit ka babiyang nakaray leno ay begisna kaying bama leno ay begin ayrong ayrup ng ituna ya kaying namatang sumi na bar sa bar jog ka pelawin kalong dokuwe pak kaduru kadang sopa. Hata tak nongring hadir mengira sinti ban yalam ya basorkan nadu aja kapra. Nagwa ban ong ye bi ba manifesto jomiru kalong ba. Ikwa ban warang ia kajingkela. Ba kajingkela kali ban sedang nanong penyok. Mending ni nalipu monongring ya kawai keslok boda kabatun kambahadu katarta sakai sako is jahils kaban penentoi ya itu dipai ba mangsong sutu ngadangom ya kakengki hati ba kasorkar MDE hapo kejelam jembukan rak sama nilala ia kabat invest dan bat belut hak bedei baki jisna ika surok nadu arah haja katra hadu menta ombruna ya karlai haja pelur tika bat naladon hak sorkan nadu aja lan hadu aja katra nanta katra hadu menta gila krit ya keriko hapo ka department budi jami Nadu Usra Tri Brudi, Chief Engineer, Hadu KSTU bagi Junior Engineer, Kimlo Kia Yodems. Kini ke Sansten guna Kimlo Kia Yodems. Balai nama bagi scheme di Bapher Bapher. Di project di Bapher Bapher. Ni Wanra Hakeleng Solo. Jom Kejelam Nekelaj. Isuruh kibangiyo anustain. Niong menagani habangi propose lembaga World Bank project. Naka mata bantul bahaya di surut bandai cepidong hapok kesorongsan. Kiong kita di urban utility. Kidong di balas pamita, kidong di balas pamita, kidong di balas pamita, kidong di mesyulamta. Nama bangi kuat bantul poi surut haman kidong hapok bisnong harus sorongsan. Waktu tahu. Bagi layok dari project ke apa mulai keluar. Kalau mut baka soka LBP kan yo kapang ya kasama stoy nama nila sa ilo ko sita. Kasoka ka bangi alam jadi isa ko jalan kita. Laring inyo ka ya kita penuai pa stoy ni. Isurak balasa sakit bahwa si kita la abandon la balo. Kanong stoy nang luway sa wakaji hadis nam berada bersuara nak memberikan minta lagi kata kesin balatreng kasurok dalam sonca lembrai sekesai sejegam kaba meswa kamtrei minta latreng kasurok kami ngidol kam hadu kata ban penyesno ya ke area nong trai dumi mawai pak nongstoin kaba sakit pun sikata kan nongstoin mawai minta la sanction la alot sedang bantrei
Iji bahaya di surok kaman kidong. Hapo kana soal sisi ke juni. Lemba ke PMG SPSP, lemba RIDF. Lemba ke CRF. Lemba ke state plan. Ni persang. Da ka ji telang di pai ba. Ban pen urong ya ka ei ba ka soka ka tmu. Ba ya ka ei ba ngitu bidong ikmat di tmu.